Jovana, pozdrav tebi i svim gledalcima, svima u studiju sa Beogradskog mora. Ovaj lep sunčan dan, preporuka da dođete baš ovde kod Tornja i uživate u jedinstvenom takmičenju. Čuveni Dragon Boat Festival, 9. po redu, se održava danas do 2 sata, a takođe paralelno sa tim za srednjoškolce i studente 8. Dragon Boat Cup. Sa nama organizator Ana Dudaković i jedan od timova, samo da ne završim u jezeru. Ana, zdravo. Zdravo, pozdrav svim gledalcima Pink televizije. Sa nama je ovde gimnazija Stefan Nemanja koja prvi put učestvuje na ovom takmičenju i sad ih očekuje inače i prva trka, do sada danas nisu imali ni jednu. Kako izgledaju trke? Evo da se upoznaju i oni pred početak njihove trke. Evo sada je stigla ovde matematička gimnazija, dakle jedinstveni čamci u obliku zmaja, velika posada predvođena kormilarom i bubnjarom. Tako je. U pitanju su veliki čamci. Mi smo sad trenutno u malom čamcu koji broji 10 veslača, ali naše ekipe srednjoškolaca i studenta nastupaju u velikim takozvanim standardnim čamcima koji može da stane čak 20 veslača plus bubnjar i kormilar. Ko je bitniji, bubnjar ili kormilar i zašto? Pa svi članovi posade su podjednako važni, od veslača do bubnjara do kormilara, zato što svako ima svoju ulogu u čamcu. Bubnjar sinhronizuje veslače u čamcu udaranjem palicom o bubanj. Kormilar stoji na kraju čamca i upravlja čamcem i u stalnom je dosluhu sa bubnjarem i naravno veslači koji svi moraju da slušaju. Sinhronizovani. Inače, ti otkucaji bubnja simbolizuju otkucaje srca zmaja, a veslači drže vesla u rukama i to su kandže zmaja. Tako da ovaj naš zmaj danas krstari Adom Ciganlijom. Zaista lep prizor. I koliko je takmičara danas ovde? Danas imamo više od 250 takmičara. Veoma je velika konkurencija kod srednjih škola, tako da očekujem da će gimnazija Stefan Nemanja da se dobro pokaže. Neće joj biti lako ako želi da uzme zlato. Takođe imamo i što se tiče festivala, imamo beogradske ekipe, a ove godine imamo i goste iz Rumunije koji su želeli da dođu, pošto dolaze svake godine naš internacionalni festival. Koji će biti ove godine kada? Ove godine će biti 8. i 9. juna, već imamo najavljene ekipe iz mnogo zemalja, Katar, Dubaji, Kipar, Ukrajina, Rumunija, bojim se da nekog ne izostavim. Svi sa svojim zmajevima dolaze na Adu. Biće to jedinstven spektakl zaista na vodi. To nećemo propustiti u junu onda. Nikako. Ali do tada ovde smo da bodrimo srednjoškolce, studente i ostale takmičare na Dragon Boat Cupu i festivalu. Gimnazija Stefan Nemanja po prvi put se predstavlja. Tvoje ime? Aleksandar. Aleksandre, da li ste spremni za premijeru na jezeru ovde u ovom specijalnom čamcu zmaja? Naravno da jesam. I šta kažeš, pobeda vaša? Sigurno. Sigurni? Sigurno. Ostali da čujem? Da. To je to? Da, to. Do pobede, znači Stefan Nemanja, gimnazija, do pobede. Želim vam mnogo sreće da ovaj prvi put bude zaista zlatan za vas. Hvala vam mnogo, srećno. Ana, hvala i tebi, vidimo se u junu. A vi, poštovani gledalci, dakle, dobrodošli ste danas do 14 časova na Adu Ciganliju da bodrite takmičare 9. Dragon Boat Festivala i 8. Dragon Boat Kupa. Vidimo se!